Ja ne znam da li ću moći da sanjam ovaj put. Sanjamo boje, nije važno da su moje ili tvoje. Dame и господа, добродојдовте во уште едно издание на Мојот пат до успехот. Поздрав од Белград, од Ада Циганлија. Овде сме затоа што имаме уште една интересна приказна. Овде е студиото на Кики Лесентрич, фронтменот на Пилоти. Група која што остави значаен белег на југословенската рок сцена. Неговата приказна ќе ја проследиме во два дела. Јас сум Мишко Јонов, ве поканувам да останете со нас. Kuca na vrata, zašto otvaraš strancu sa osmehom na usnama? Ne znam da li je gotovo, al da li pamtiš ono što sam rekao? Svet je lep kada sanjamo, kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo. Брате, права југословенска брата. Не може свако да уči. Ne može se. Моје поштовање. Bravo, kako si? Добар. Drago mi je. Кики Ајде. Лесентрич, си добар? Dobar, ti? Па добар. Dobrodošao kod mene. Добар нашо. Идемо у студио. Ajde. Ајде. Sanjamo, da sanjamo. Се чудев зашто во 90 минута го смени стайлингот. Со не ми беше јасно зашто ти да дојде. Pa zato što mi je Francesco dao jaknu. То ти? Да видим да иде италијанско шта е. Ја мислим да си мислим, радио со неки ни- нешто за Сан Ремо или било. Jesam i sa njima radio nešto malo, ali generalno njega sam voleo, moj sin je radio u Romi 2 godine. Али мислам дека беше и во Аталанта или не, така? Radio sa njim, kasnije sa njima nešto, ali ne, Roma mu je jedina ostala kao klub gdje je bio. А Рома во времето на Тоти, како тоа става. Kad je Toti otišao, on je napustio, ne samo on, nego čitava ekipa ljudi. А синот ви работи пред делото ромашната приказна спорт и политика, така? Тој не е нешто скаут или... Pa, on je završio Američki univerzitet u Rimu. Aha. Da, master mu je bio sport i politika i tako je došao prvo Olimpijski komitet Italije, a onda u Rom. Предпоставам дека не ни сака да остане овде во Србија. Pa, ovdje ima dobro društvo, super je ovdje ipak tvoja zemlja, ali on je sad nešto malo Amerika, malo opet Francuska i tako, ali svaki njegov život bira. Кики, драго ми е што се гледаме повторно. Свет е леп када сањамо. Светот некако како да не е убав сега. Не е воопшто некако. Da, nije... Дори никога сонуваме. Da, pogotovo ne. Nema snova više. Snovi su se raspršili. Pa nekako je čitav taj ambijent u kome danas živimo je malo drugačiji od onoga kad sam ja bio klinac. Kad sam maštao o toj... Kad smo verovali u američku demokratiju, da je to svet koji je bolji od našeg socijalističkog. Kad smo slušali muziku koja je bila nekako napredna, uvek je išla napred. Sad je, ne znam, ceo svet mi je postao jedna selendra, obično selo. Ceo svet. Ne kod nas. Mi smo posebni, mislim, čitav naš region je vrlo specifičan i poseban, ali ceo svet je, ne znam, ide nekako u smeru koji mi se ne dopada. Знаеш што ме чуди? Имаш една ваква ситуација со светот, која што јас не ја паметам, меѓутоа знам дека уметниците, музичарите беа тие кои што на крајот повикуваа и на мир и на спирување на состојбата, се појави една авангарда, се појавува тие Вудсток фестивали и така натаму. Денес некако седа е поклопено, нема кој да потегне. Pa nema, znaš šta, to je vreme 60-ih je bilo potpuno drugačije. Rat u Vijetnamu je jednostavno cela scena u Americi i Engleskoj je bila velika. Od Boba Dylana do, ne znam, Beatlesa, Stonesa, Kingsa, mislim ko sve nije bio. Onda čitava ta zapadna američka obala sa Grateful Dead i sa ovim. Oni su napravili čitavu jednu scenu, Jimi Hendrix, naravno, Janis Joplin.
muzika je bila, rock'n'roll je bio progresivan. Danas rock'n'roll kao takav ne postoji. Ova muzika koja je danas popularna u generaciji koja to sluša je većinom kompjuterska muzika i to je, mislim, malo drugi pristup. Verujem da ova generacija ima ljubavi prema tome, da ona razume šta oni pričaju, ja to ne razumem, niti me interesuje, ali to je moje pravo, njihovo pravo da to vole i da jednostavno nemaju tu, da kažem, tu varnicu koja jednostavno muziku čini većim od života. Danas muzika je samo jedan proizvod, kao limun ili kao neki automobil ili kao neke cipele, ali nije to više, to je nekad bio stav. Rock'n'roll i muzika je jednostavno stav. Šta slušaš, takav si ti. Koje pesme pišeš, takav si ti. Така и велен, рок-н-ролот е начин на живот. Живот, да. А денес начинот на живот е сосема подруг и многу е тешко да им објасниш на помладите генерации зашто зборуваме, меѓутоа ме изненадува фактот што па и тие помлади генерации кои што се родени после вашето постоење ги знаат вашите песни и можеби тука некаде можеме да го гледаме, да видиме некаква светлина. Но generacija, oni sve znaju i sve oni nađu. Sve je lakše naći nego kad smo mi bili klinci. Nisi mogao naći ništa, moraš si kupuješ neke ploče iz inostranstva i tako šta je dolazilo. A nova generacija, ona ima te puteve brze komunikacije i novo vreme koje je ekstremno brzo. Sad, šta njih interesuje, oni to i nađu. I to je okej. Mislim, snalaze se i oni, njima ne cvetaju ruže. Njima je gore nego što je bilo nama. Čini mi se, moja generacija opet pre toliko godina je nalazila, bar sam ja nalazio sreću u malim stvarima, u nekim sitnicama. Nama nije trebalo puno para da se mi dobro provedemo i da odem kod tetke na more ili da nađem svoje društvo iz Sarajeva, pa da jedni kod drugih idemo. Nekako ceo život je bio lakši. Ceo svet je bio otvoren, naivan, spreman za neke događaje koji se nisu ni desili. Onda, kad to posmatraš iz ove perspektive, žao mi je što smo propustili te lepe šanse. Što pametan čovjek nije došao na vodstvo neke države koja je moćna pa da nam pokaže da to može da bude zaista demokratija, da zaista možemo da verujemo, jer mi nemamo drugi prostor osim ove zemaljske kugle koja je postala premala. Evo, mi smo skoro, svirali smo častom od Australije do Amerike, stižeš brzo, nekako San Diego, Melbourne, Melbourne, onda smo svirali u jednom mjestu koje se zove Dolov ovdje kod nas. Mislim, to je nerealno, ranije to nisi mogao, nije moguće bilo putovati. Sad ti to sve ide brzo, a to što je brzo, kako su rekli naši, to je i kuso. Nekako, valjda ti je to nije dobro spremljeno. Ние, барем мојата генерација и покрај тоа што сме пилоти се 1980 година, значи вие сте 2 години помали од мојата генерација, но ние ги фативме веројатно тие златни времења. Дали тоа беа средина на 70-тите и до крајот на 80-тите, дали тоа беа златните времења воопшто за југословенската музика? За Југославију свакако, али не само за Југославију, чини ми се за читав свет. Čitav svet je bio jedan do ovog našeg građanskog rata. Onda svet, nije naš građanski rat taj koji je to pomerio, nego čitav niz događaja koje je dovelo do toga da mi se tučemo jedni sa drugima. I onda ti kad to pogledaš iz ove perspektive, ti vidimo da je svet jednostavno promenio svoja merila, svoje vrednosti. Ono u što smo verovali, to je preko noći je to nestajalo i polako je nestajalo, danas to više ni ne postoji. Danas, eto, svedoci smo da jednostavno čitavo Evropa ili uopšte naše okruženje gde mi živimo nije više isto, ni približno. I ono na čemu smo mi odrasli, to više nema veze. Nostalgični ste? Pa, u tom smislu da mi je žao zbog toga što sad nije tako, svakako. Ali, opet, s druge strane, nisam. Proživeo sam sa svojim prijateljima se danas iz bilo kog dela i naše stare juge i druge iz čitavog sveta sam dobro. Čujemo se, razmenjujemo ta iskustva, družimo se i sa velikim i sa muzičarima koji su svetski poznati. Lako ostvarujemo. Sve je okej, ali mi je žao te generacije koje ne zna u stvari lepotu prave slobode. Sloboda kad si ti u svojim starkama, imaš 2 crvene u džepu
i pasoš koji radi i koji vredi. Da. I znaš, i onda nekako ideš i nikad nisi gladan, nikad nisi žedan, uvek imaš neku devojku, uvek imaš neke nasmejane oči, neke prijatelje. Ne volim da budim uspomene, sedimo pa priča sama krene. Ne znam što, ali uvek setim se nje. Letnja noć, studentski hotel Makarska, haljina, svetlo plava maturska, na dohvat ruke, a daleko od mene. Dovoljan je bio njen osmeh za mene, za drugove što znaju da dele bar sve, da laju na zvezde, zaklinju se svi za jednog i jedan za sve. Te noći smo se potukli zbog nje. Hteo sam da znam da nisam kao drugi, maštao sam tad kako me ljubi, i daj naslikam nebo ili napišem stih, ali ja sam bio samo jedan od njih. Te noći kad smo se potukli zbog nje. To leto je zauvek u meni ostalo i više je nikad nisam vidio, a prošlo je od tada puno godina. Ne volim da budim uspomene, sedimo, priča sama krene, jedna priča i četiri dobra druga. Dovoljan je bio njen osmeh za mene, drugove što znaju da dele baš sve, da laju na zvezde, zaklinju se svi za jednog i jedan za sve. Te noći smo se potukli zbog nje. Hteo sam da znam da nisam ko drugi, maštao sam tad kako me ljubi, i daj naslikam nebo ili napišem stih, ali ja sam bio samo jedan od njih. Te noći kad smo se potukli zbog nje. Колку светот беше тогаш далеко од таа Југославија? Pa, Затоа што музиката генерално можеше imali да smo парира. imali smo jedan trenutak tih 80-ih kad je, čini mi se, ali ono što je bilo bitno, kraj 60-ih, 70-te su donale u toj Jugoslaviji jako dobar, pozitivan stav o muzici, filmu, slikarstvu i književnosti. Znači, sama umetnost je bila na neki način podržana od strane te države. Iako je ona generalno imala problem sa buntovništvom, sa ovima, ali opet tu je bio Džoni Štulić, tu je Balašević, tu je bio Indeksi, Korni grupa, mislim, Dado Topić. Bilo je jako puno i avangardnih stavova koji su bili podržani od strane. Niko te nije smetao. A mi kao klinci smo na tome rasli i onda smo mi rekli nešto svoje 80-ih. I to je bilo zlatni trenutak naše jugoslovenske kulture, ali bukvalno u svakom ćošku naše tadašnje države je nešto postojalo, nešto što je valjalo. I u Makedoniji i u Sloveniji svi smo se razumeli lako. Da, ti si prepoznao, da, mi smo prepoznavali talente jednih drugih. To je bilo nekako lako i pitko. Да. Роден во Белград. Така?
Ovde izraснувате, ovde завршувате. Tu sam, evo, tu gde sam, tu sam i sad, tu je Ada Ciganlija, Čukarica, moje Banovo brdo, Beograd kao takav i eto, to volim. Puno sam ja i išao svugde i kako me put navodio i od Južne Afrike, Grčke uglavnom, Grčka jako dugo godina i dan danas puno vremena provodim na Zakintovcu u Atini. Osjećam se kod kuće svakako, ali šta znam, to je nekako my playground, što bi rekao, moje igralište. Колку е изменето ова ваше игралиште, ова Ада Ciganlija, каде што сме сега од времето кога вие растете до... Mnogo, to je nekad bila džungla, nije bilo ničega. Sad su to neke zgrade, mislim, sportski tereni, objekti, restorana, milion. Ама тука доаѓавте на плажа, така? Da, pa ona je tu blizu, ja tu vozim ovu dasku, ovaj sup, pedaling, pa onda tu idem na jezero kad god mogu, kad je lepo vreme, ali... А као клинци? Nema, kao klinci nema, pa Gume. gume. Gume i ako znaš da plivaš, a uvek je bilo opasno ovde kod nas, uvek si mogao da se udaviš ako nisi dobar plivač. I uvek je postojao taj oprez i kod roditelja i kod nas da pazimo šta radimo, jer je bilo puno trave, puno rastinja nekog, to je bila, kažem, džungla ova, da se ne bi je prepoznao nikad. Ali opet, s druge strane, to je kraj gde sam ja odrastao, gde se osjećam ko kod kuće. А види колку е интересантна таа слобода. Пак од дома ќе ви кажат бидете внимателни само. Да. Така, денеска таа слобода вие тешко можете да пуштите дете само вака средено, да пршете не во тие време. Ne možeš sebe samog da pustiš više. Mislim, čitav svet je, kažem, otišao u smeru da nije postao bezbedan. U jednom trenutku se samo desilo da manjina može da teroriše većinu. Obično je terorisala većina manjinu i to je bilo okej. To ti to, ako si veći, jači, ti biješ onog ispod tebe. A sad ovaj mali, neka Al-Qaida, nekih ne znam šta, mislim, neki rezon koji nije dobar za čovečanstvo, čini mi se, da je poguban. Oni ti određuju da li ti možda putuješ, da ne možeš. Zbog toga se svi plaše, pa u avionima ne možeš više da nosiš brijač, ne možeš da nosiš... Ne možeš ništa da nosiš. Mislim, moraš da imaš sve u koferu, a sad verovatno već počini u koferu, nego moraš kargo da šalješ negde i... Dezodorans ne može. Ne možeš ovo. Ne može, ne znam, parfem ne može, ne znam ovo, ne može, ništa ne može. Takav svet, da li je to svet koji mi volimo? Ne. Ja sam u duši pobornik kapitalizma, da ti moraš... Ako si zaradio, to mora da bude tvoje. Nije to naše, nego to je tvoje. A opet, s druge strane, socijalna politika mora bude takva da zaštiti onog najsiromašnijeg, jer bez tog siromašnog čoveka mi nemamo napredak, ti nemaš svoju ulicu, ti nemaš koncert, ti nemaš ništa. Vreli miris kasnog leta i mesec je bio mlad. I jedno tiho mesto sa pogledom na grad. I kao da se čitav svet ukočio na čast. Osjećaj da svi ti ljudi gledaju samo u nas. A hajde reci, zar nije ona noć bila kao i sna? Al video sam da kriješ tugu tim lepim očima. A hajde reci, za koga čuvaš tu tajnu na usnama? Ako te izgubi noćas, to će biti zauvek, znao sam tada. Onda je došla jesen i nije me bilo tu. Još jedno, 2, 3 leta potrošio sam usput. Ja još uvek idem dalje laganim korakom. Putujem bez adrese sa jednim koferom. Ponekad upalim sveću da budeš mi dobro, da čuvate bolje. A znam da nikada neću biti ni blizu sa
ni smao, ali video sam da kriješ tugu u tim lepim očima. Ponekad upalim sveću da budeš mi dobro, da čuvam te bolje, a znam da nikada neću biti ni blizu srca tvoj. Ma hajde reci, zar nije ovo nam doć bilo kao i san, al video sam da kriješ tugu u tim lepim očima. Како се случува музиката? Јас знам дека на пилоти, односно на вас има страшно влијание Џони Штулич одиграно, меѓутоа како почнувате, како дома реагира? Сепак се тоа времења кога родителите ќе ви кажат земи фати некоја книга, не туку ми... Da. Предпоставам исто е секаде било тоа патриjarhat класичен. Pa jeste. Jeste. Mada je kod nas uvek bio, u Jugoslaviji bio matrijarhat, uvek je majka bila ta koja drži kuću. Otac radi, zarađuje i pije i pravi probleme, a majka je ta koja ostaje stabilna. I to je ono Kusturica, znaš, kad ima otac na službenom putu ili sećaš se Doli Bell, to je uvek tako. Da je ta majka nevidljiva sena u našem životu koja ti je u stvari oslonac celog domaćinstva. E sad to više, ja ne znam sad koliko jeste, možda kod nas u našem okruženju, što je kao, mi južnjaci smo takvi, znaš, ono kad kažu mi Makedonija, Bosna, to su ljudi sa duhom. Ja recimo stalno prolazeći kroz Grčku, u Makedoniji sam ko kod kuće. Tu je neverovatno koliko običnog sveta me zaustavi od carinika do policije, do običnog čoveka u kafani, ali stalno idem u Mrzence, volim da idem tamo da napravim pauzu, volim u Skopje. Tako je. I ti vidiš da je život običnog čoveka nepromenjen. On uvijek ima iste probleme i istu radost. Radost života. Znači, ti što si, kako da kažem, što si jednostavniji, tebi je život lepši. Bez obzira na količinu novca, da li imaš, da li nemaš, da li imaš neke druge financijske probleme ili materijalne. Ali to se pokazalo kod nas da nije presudno. Naši ljudi su lepi, talentovani, vole muziku i to nekako stoji još uvek. Iako se sve promeni, opet se svodi na to da nam na koncert dođe puno mladog sveta koji peva i koji se veseli. Kao i u stara vremena. Znači, to je ostalo nepromenjeno. Njihovi fokusi su drugačiji, njihovo interesovanja, politika je potpuno drugačija, ali ono što je suština ti je život, radost života i vera u slobodu. To nekako smo mi negovali svih ovih 150, 200, otkud znam koliko godina. Kod nas je uvijek taj problem postojao. Uvijek je neko bio taj koji je došao da ti popuje, šta će da ti kažeš, da li si ti bolji od ovoga ili ne. Ali kod nas je narod sačuvao to. I to vidim i kod Hrvata, vidim i naravno i kod Bosanaca naših. I vidiš tu želju da pobediš ono što te nervira. A na taj jednostavan način. Na smeh, na duhovitost, na pamet. Кој ве навлекува на музиката? Кој врши утицај на вама, kad je pitanje muzika? Vidi, kad sam bio mali, to je bila ta električna muzika, rani David Bowie, onda T-Rexi, Indeksi svakako, u nekom trenutku Bijelo dugme 74. kad je izašao album, taj njihov zvuk je bio drugačiji. Svakako, kad sam već postojao taj stariji tinejdžer, tu je bio Џони Štulić, koga sam i upoznao tada, 78. 9. Pa i njegov početak karijera. Tada sam se rodio ja. Ali on je stariji od mene, a opet s druge strane njegova karijera je blizu mene. Ali on je 79. izdacio prvi album, a ja 81. ajde kažem čitav album. Ali taj njegov uticaj na sve nas klince i Beograda i Zagreba je bio ogroman. Zato što videli smo da može običan čovek koji nije Apolon, koji nije maneken, koji piše fenomenalne reči, koji je bezobrazan, da bude uspešan. I to je ono što je nama otvorilo vrata, da vidiš, čekaj, to mogu ja. A u stvari to je suština i panka i novog talasa, i u stvari rock and rolla. Biti bezobrazan, biti drugačiji, biti svoj, što bi rekao Cane iz Breakersa. Ама то je iskreno. Iskreno. Ono je bezobrazluk je iskreno. Tako je, ne treba mi novac, ne treba mi ništa. Hoću da kažem to što imam i hoću da nađem neku dobru devojku. I to se dešavalo. Mislim, mi smo svirali, išli smo na letovanja sa jako malo para, a ostali smo dugo.
uvek si našao neku srodnu dušu koja će da ti bude tu. Знаевте, сакавте да бидете музичар, тоа го имавте перцепирано? Ja, Ste kao sigurno od- kao klinac sam to Da? ukapirao, da. O- Da ću biti muzičar. Nekako mi je to bilo prirodno da imamo gitaru. Cijelo moje društvo je bilo sportsko i muzičko. Ti što su bili muzički, ti su bili sa mnom od početka. Andra i Neša i Babonja i ne znam, Boža moj, koji smo, zajedno smo pravili te bendove, nekako smo rasli zajedno, pa posle svako na svoju stranu. И како се дешава пилоти практично? Кој е кум на пилоти? Kum je Goran Bogićević, on je poslednji došao, i mlađi od mene 2 godine. On je došao u bend kasnije, ali već smo postojali kao neka družina, ajde da kažem. Družina Pere Kvržice. A on je došao, njegov otac je bio pravi pilot, onda smo njegove uniforme uzeli i obukli smo se i imali smo koncert u Zagrebu, u Beogradu, u Rijeci i onda je tako, eto, tako je to preko noći. Ali to je sve tako bilo brzo i lako da ti se čini da je to sve normalno, a u stvari ništa nije normalno. И не беше спорно за државата? Пилоти, Да. име, Да. гардеробите... Nema ništa, to je Jatove uniforme su bile tada. I 61. Uniforma, kad sam se ja rodio, to je od njegovog oca koji je inače bio pilot, ali je poginuo tako što se srušio avion tu kod Beograda na starom aerodromu. I on je odrastao bez oca, ali je sačuvao očeve uniforme koje smo mi iskoristili. I nekako ta ljubav prema vazduhu koja je imaginarna bila u tom trenutku. Inače, Goran je pravi pilot, on je jedan od osnivača ovoga, kako se zove, ne EasyJeta, pardon, nego irske kompanije, ne znam, koja je ona... Mislim, u Irskoj živi cijelog života i pravi je pilot, ali i dalje ima neki bend, nešto svira tamo sa tim Englezima, Ircima. A ovi moji su na neki način svi dokazali da smo vredni. Ja sam padobranac, a Andra basista je bio paraglajder. Znači, ipak je išao u vazduh. Аха. Ама ви сте стварно падобранаc? Da. Да? Bio sam prvo u vojsci 83. Где сте били во войсci? U Nišu, to je Niša, da, 63. padobranska. Tu sam, imao sam jedan skok pre vojske, 17-18 u vojsci i posle ostatak je bio ovako, kako se desi nešto. Джони Штулич ви вели, ајде направете таа група веќе. Да. Направете ја. Imali smo mi grupu koja je već bila, tada je postojala, ali s druge strane smo, šta znam, muzika sama, on mi je rekao, čovječe, tvoje pesme mora da bude to novo, mora da bude taj drugi zvuk. Nije to više zvuk gde si ti porastao, to je novo vreme i tako. On stariji je, znaš, sa velikim iskustvom, prethodnim je usmerio nas. И која песна прва се случува? Ne veruj dole, onda zatim je došla, svi smo mi ponekad anđeli pisane na nekim žurkama, a onda novo delo. Prvi album je došao za 10 dana. Brzo smo ga snimali. За 10 дана? Да. Па kad сте урадили песна? Odmah, svaki dan. Samo sediš i Za sviraš 10 gitaru. dana? Da. Za 10 dana je nastao, a snimili smo ga za 2 dana. To je to bilo. Nevjerojatno. Ne trebaju ti meseci i godine da, da da, uradiš da. nešto. Ne veruj u idole. Ne veruj u idole. Ne veruj u idole. Ne veruj u idole. I oni su ljudi od krivine, sam isto ko ti. Ne slušaj sve te laži. Oni se samo prodaju dobro, lova je cilj. Ne veruj u idole. Ne veruj u idole. А кој е главен креатор околу тоа или сите заедно? Ne, pa ja sam bio uglavnom, ja sam bio taj koji je bio pevač i kompozitor, ali imao sam pomoć od ostalih svakako i to je... Frontman, tako je. Pa dobro, ali to je, znaš, iz iste smo ulice, to je to. Неверојатно, мене ми е неверојатно колку брзо поминува и лета времето, а поминати се веќе колку 40-50 години, вака кога ќе се 45 завратиш назад, практично дали е можно ова што се случува. Но доброто е што таа музика е безвременска и останува и се уште се... Znaš šta, pokazalo se bilo koji tip muzike, da li je to narodnjak ili rock ili je neki pop,
ako je dobra pesma, ona traje. Vreme je najbolji sudija za pesmu. Ako pesma traje 40 godina, 45 godina, ona je sigurno preživjela zahvaljujući tome što je neko sluša i što želi da je čuje. I samim tim je pokazala da je preživjela vremenski sud. Како велите, за 10 дена го направивме албумот, за 2 дена го снимивме, меѓутоа тоа се времење кога не можеше било кој да влезе во студио. Постоја стварно навистина постоje уредници, музички критичари. Да. Знаš šta, tako je to vreme bilo. Vreme kad si morao da puno vežbaš, da dođeš spreman u studio sa gotovim pesmama i onda tu ima si jako malo vremena i mogućnosti da nešto promeniš. Kako se tehnologija razvijela, išlo je to vreme, onda se duže snimalo, onda smo mi pokušavali da nekako kvalitet dobijemo dužinom boravka u studiju, što nije tačno. Evo i dan danas je činjenica da ti možeš da napraviš pesmu za jedan dan i da je snimiš za jedan dan. I da već ona bude sutradan kod ljudi da je čuju. Ja sam zadnji album snimao možda 4 godine. Bila je korona, bilo ono, nije me interesovalo puno, pa vraćao sam se, neke pesme sam radio ponovo, pa presnimavao sve. Ali ti generalno, to je previše. Mislim, ranije su turneje bile takve. Sviraš 40 dana svaki dan. 40, nema tu vikendi, nego svaki dan se svira. Ideš od Slovenije do Makedonije dole i to ti je 40-45 koncerata. Ćao posle. Posle još poneki se desi, ali generalno su takve bile turneje. I sve je bilo drugačije, brže i čini mi se svakako spontanije. Рековме, ништо не е спонтано. Меѓутоа, мене ме интересира. Односно, се случува спонтано, но како се случува, например, сањам? Валјда не е брзо. Да. Или свет е леп када сањам. Ono što mi proleta na... Da. Pa, nekako mi se činilo uvek, od kad sam bio klinac, da nam je lakše bilo da maštamo o nečemu. Gledajući filmove, čitajući knjige, slušajući neke dobre pesme koje su mi se svidjeli, koje su ostali traga, su svakako bile inspiracija da ja tražim nekako oslonac u životu u maštanju, a ne u realnosti. Realnost je bila takva siva. Naš komunizam je bio takav. Ulice su bile, nemaš, stalno nešto nemaš. A ti u stvari hoćeš, sanjaš. Odem u Italiju pa kupim patike ili ovo, znaš, napravimo mi tu kao dobre žurke. Sve to bilo super, ali realnost je bila siva. I onda mi je lepše bilo da sanjam o tome kako je kod nas super. Kako kad dođem u Zagreb ili u Rijeku, u Beograd, da se osjećam kao da sam negde na zapadu. A u stvari je realnost bila drugačija. Sad smo to ispravili, a s druge strane izgubili smo mnogo tog dečačkog, onog najiskrenijeg što te jednostavno tera da budeš takav kakav jesi. Jednostavan, jer je život u stvari vrlo jednostavan. Но тоа сивило во Југославија е поубаво од овој денешен розев свет, овој денешен, ако е тоа сивово, како е? Da. Pa dobro, sad je šareno. Sad je šareno, sad to šareno da li nam odgovara. Pa meni je, znaš kako, meni je taj socijalizam je imao je mnogo mana, stvarno mnogo mana i ljudi su se, realno su se žalili na to. A opet s druge strane imao neke stvari koje su neponovljive. A to je suština svega, je da smo mi bili na neki način svi jednaki. Evo, moj primjer je takav. Predsjednik Srbije, tadašnji Ivan Stambolić, njegova deca su išla sa mnom u školu. Mi smo živjeli svi tu u kraju, mi smo se svi družili, pa da. I njegova deca su bila ista kao i mi. Moj otac nije bio radničko, ali opet bila su tu i radnička deca, bili su cigačići. Svi smo bili u jednoj školi, u jednoj sredini, svi isti. I to je ono što ti davalo u stvari šansu da ti budeš, da ti iskažeš sebe, da se ne stidiš, da se ne sramotiš nekog svog porekla, nego da kažeš, ok, možda sam ja siromašan, ali u stvari imam dobru pesmu u glavi, sviđa mi se ova cura. A cura voli lepe reči, a ne voli nekog glavatog majmuna koji ima pare. Инако потекнувате од каква семејство, кога велите, од каква породица? Otac je, majka je domaćica, otac je bio, radio u inostranstvu puno, radio je na hidrocentralama, radio je elektro kao inženjer, radio je te neke čudne projekte u Libiji, Španiji, ne znam, Češkoj, gdje god, u Nemačkoj, gdje god je bio.
I oni su puno putovali, a nas je starija sestra čuvala, mene i brata, i mi smo tu odrasli na ulici. Aha. Mi smo bili deca ulica, ali tad je ulica bila kao škola, obdanište. Da. Dobra. Danas je ulica Strah. Da, ulica je svugde. Strava je danas ulica. Da. Pa od kada je genot za muzika? Mašinski inženjer, hidrocentrali? Pa da, to je otac, ali majka je ta koja očito imala smisla za to. I on i otac je volio, oni su ljudi, otac voli kafanu, majka vola da peva. A što se slušaše doma? Zabavno ili narodno? Zabavno. Zabavno? Ne, volila se svaka muzika. Ne, vidi, narodno je imalo, na primjer, ali tada je bilo samo Radio Luksemburg, pretpostavljam. Pa, bilo je, da, mi smo to sami otkrivali. Ne, roditelji nisu mnogo na mene uticali. Ali ono što jeste, otac uticao, jako je puno volao Mikisa Teodorakisa. Moj otac je bio... Grčkog, da, on je genije. I sećam se ta ljubav prema Miki, ali baš prema njemu, zato što je 74. ta vojna hunta bila uopšte u Grčkoj jaka i on je nekako imao sve te albume, slušao tu muziku, ali više je gledao to politički. Njemu se jako Mikis dopadao zbog stava. I onda kasnijih godina on je već, otac mi je umro relativno rano, ali radio sam jedan album gde je 6 pesama komponovao Mikis Teodorakis, 6 ja. I družili smo se koliko smo mogli, su veliki generacijski jaz je bio, ali u svakom slučaju sa tim čovekom sam ja jedini možda koji je ipak snimio nešto. Njemu se dopala neka muzika koju sam ja radio u Grčkoj i tako smo se našli. I generalno to je bilo vrlo zanimljivo iskustvo i nekako posveta mom ocu. To je ljubavi prema ajde kažem, muzici i slobodi. Jer Mikis je u to vreme bio opet glasnogovornik slobodne počinjene Grčke, koja opet grupa, radio sam sa Demisom Rusosom i sa grupa Afrodita Child je otišla, pobegla iz Grčke, u Njujorku su snimili album sa Cepelinem. Sa Led Zeppelin su snimili album 4 jahača Apokalipse, što je bilo potpuno logično, jer su ti ljudi želeli da razmene iskustva. To je opet podneblje gde je došla ta čitava filozofija, kultura, muzika, pozorište i onda su jako podnotle. Ja kažem, roditelji su me uticali na to da slušam muziku koja je slobodna. Bez obzira na tip. Da li je to bio možda Cune Gojković ili je to bio neki dobar narodnjak ili je to bio rock and roll, oni su slušali generalno sve. Имам чувство, а мислам и дека е така, дека луѓето денес не ја сваќаат слободата, не сваќаат колку е скапа слободата. Или ја прецепираат на друг начин слободата. Pa dobro, kažem ti, svet je totalno otišao u drugu krajnost, od onog mog sveta do ovog sveta. Ja sam svedok tog sveta, jer sam još uvijek živ. I svedoci smo svi tih malih promjena koje su male, na kraju su ogromne. Tako da sam način života je potpuno se promenio. Nije to više, nije ista zemaljska kugla. A u suštini jeste. Jer nama ta lažna brzina života daje taj internet i opšte informacije koje dolaze u sekundi, koje ti odbacuješ, uzimaš šta ti se sviđa. I lako se dolazi do rezultata. Nekako ti lako shvataš da je neki u Kambodži tamo napravio vojni puč, pa ono. Ranije ti trebalo i meseci da imaš dobrog novinara koji će ti predstaviti situaciju. A drugo, sama muzika je pati zbog toga. Sad je kompjuter taj koji je glavni činilac kreativnosti. On ti daje mogućnost da ti uzimaš razne semplove, razne... I sama ta inteligencija veštačka je doprinala da ti je informacija jako brza i da ona... Evo, skoro sam bio primjer nekih momaka koji su došli tu i doneli su mi muziku koju je radila veštačka inteligencija. I? Nekako kao... Sve to dobro, okej, pitko je, sve to lepo, ali kao da pojedeš 7 McDonald'sa. Pojedeš 7 McDonald'sa i umreš raspadaš se, a gladan si i dalje. Nekako mi ne utoli ti glad. Znači nešto fali. Da, imao je neke reči, ja sam se smeo, baš skoro sam čuo reči, pa vjerojatno je stavio malo tu Đoleta Balašića, malo mene, dono mi je neku pesmu kao za mene. I ti čuješ, sve ti je to poznato, a sve si već to prežvako i čuo i nekako ti je bez veze, šuplje. A znaš i sam, kad čuješ pesmu koja te dirne, koja ti ostane, kad vidiš film, pročitaš knjigu, to ti je za sva vremena.